your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This Anguvuseleke mbukeli kulohlelo elikhulu ke Eswatini kanti ke uvusela ngelapha ke umuntu wangudumane ngumekumeno kwamahlalela sibongo losuka khona ehlangothini lechumana kanti ethengisa khona ke kaDlandongeni sivusela nje mbukeli ngiloke ihlelo lesihlati kakhulu lapha kuseteli idlelandongeni awusiswati simnanzi kanjalo nginaye lapha ke umlangeni asivusele Nkosi lohlelo ngibonge Mcango ngibonge ababukeli emakhaya ngibavuseleke nami kanjalo njengoba sewushido ngoyembendelo ngakadlamini nami ngisuka khona eDlandongeni etiko la compliance Mcango lesingasho ukuthi litiko lete bahloli Mcango mbukeli ke sitekatona ke tindzaba lapha ke talo ke inkampani lenkulu eMaswati iDlandongeni leMaswati leli mlaleli lapho khona ngikhumbula kahle Nkosi ukuthi ke uma sicala kufika lapha umuntu beyangasasase nekhatha umfati kepha namhla impela sokhulile umuntu wafana sesigabeni sekuthi nanaye ke sekuthiwa babe mahlalela ngisengajola la ngudumane kakhulu kepha ke mbukeli ke namhla ke satuteka lincane nje tindzaba lokukhona kakhulu mbukeli ukuthi sitovayalisa kahle kahle nekubonga kubala bukeli bonke lebe basolo ke bahamba nase endlela lenhle kangaka lapho khona besatisa khona emalunga eMaswati onke nemhlaba wonke nje jikelele ngemsebenzi leswendako la emahhovisi lamakhulu ke eDlandongeni dinenge tindzaba ke lesithwele sinaye ke lapha ke umlangeni sichacha lapha ke tindzaba asitakala ke eMaswati ngato ke tindzaba kuthi ingabe vele njengoba siDlandongeni yile siyentako futhi kubhekeke ukuthi kwentekeni kulabo lokhanza ukuthi bangawe emalunga ke eDlandongeni kuze kuyafika khona esigabeni lapho khona ukhanza khona ukuthi sofikeke lapho khona uthola khona iDlandongeni lakho lokuyimali yakho ke mbukeli kanzi ke njengoba sengisho lamagama lawo ke utapholana nangomlangeni sathi tika nje tincane tindzaba mbukeli ukuthi namhla ke mbukeli uyagcina ke kumbona umuntu langudumane khona lapha ke kulohlelo ke eDlandongeni ke mbukeli siyethemba ukuthi neDlandongeni liyawuchubeka futhi lubambe lo msebenzi sibonje kakhulu kubo ebaphasi executive yalo Dlandongeni eMaswatini onke ekutheni basethembe kusiphake lo msebenzi lona leswendile lapha lethemba ukuthi siwende kahle ke mbukeli neMaswati futhi akhona kusidakala Nkosi Bonge Mcango solongulalele nje ngiyakuva Mcango uyageka uyansansalata kunjalo babukele emakhaya siliqalile lihlelo sinemtukulu besingaliqali imtukulu besichubeka la labanye bagcine khona Mcango sachubeka salisebentela lihlelo salenda eDlandongeni vele asitakale eMaswati lamanengi safundzisa Mcango bakhona kwathi ukuthi iDlandongeni liyini namhlanje bayati ukuthi iDlandongeni lendani bayati ukuthi litiko la marketing lendani irole idlalako bayati na compliance ukuthi wenda ini eDlandongeni kungako lokube sikwenda la namcango nelivi kaliphumi imtukulu nami nje ngi-emotional ngithatha lithuba nami ngiyabonga ngoba ngicale kuba nawe lahlelweni ngilonjwe nguwe-ke kulolo hlelo nami sicoca tona tindzaba eDlandongeni wangigroma toward nami ngibese ngiba i-giant nami sengikhuluma sengitethemba ngikhuluma lana ehlelweni ngigronywe nguwe mtukulu but-ke akukhulumeke Mcango kungaba kusho nje ukuthi ngikufisele kuhamba lokuhle ngikufisele ukuthi bakuphathe nakahle empilo la utabuya khona uchubeke usebende with le dedication lo itshengisile with iDlandongeni angikhulumeli ke eDlandongeni Mcango ngikhulumela mina enangathunywa naDlandongeni ukuthi ngidawukhuluma lokho ngoba angisuyena spokesperson weDlandongeni kodwa ke nje lijale besolo sibambe nalo la kungaba ukufisela nje lokuhle Mcango ezosahamba usachubeka necareer yakho
uchubeka usebenza. Kunjalo ke mbukeli ke sethemba ukuthi njengoba ke idlandongeni libe khona Nkosi lapha kusula ngeminyaka wa1974 uma sifika nje sinesikhanza ukuthi vele solo siyaloloma lesitimela sikhanza ukuthi banenge laba bekhona emva kwethu lebasolo ke bawonke lo msebenzi usho kahle nje umlangeni mbukeli ukuthi nyana sike sikhanzela umsebenzi vele ukhona zachubeka ke sachubeka lapha bashiye khona nalabanye ke mbukeli lesethemba futhi ukuthi njengoba ke vele solosaloloma lesitimela nalabatako futhi ke mbukeli nawuphize futhi nibathanze njengoba nesithanzelana nathi nayo yonke lembuto libe siyithola futhi sichubeke nje sixoxisane ngoba kumcoka lokho kuva eMaswatini ukuthi ngabe vele sisasebenta yini inkinga leti ngaba khona sitawukhona ke mbukeli ukuthi sikhone ukuthi sidlandvongeni kuloko mhlambe lokusho ngawe emalunga ngawe eMaswati kubese ke sekalungiseka ke sasebenta khona lapho kuningi nje Nkosi ngiyabona namhlanje Nkosi saqala ihlelo itolo bekude ngisho nabo digital innovations esitenawo lapha namhla sesikhuluma ukuthi sesifike esigabeni lapho khona sesi digital kakhulu sidlandongeni sesithuthukile lokunye kwakhona lokhu Nkosi kuvetwe ngawo lamalunga labo lehlelo lasiniketa ke lawo ma recommendations ukuthi singabe idlandongeni belengeke lende lokho belengeke lende lokho ngalawo ma recommendations lawo sakhona ukuthi sichobekele phambili Nkosi kukhona lokufuna kusho esingatekeleti incane sithi nje kuvalisa ke kahle kuye ukumbukela. Ngibonge Mcanto uteka yona sithi lena saqala siyibambe ekucaleni lana besisakhuluma ngegcwalisa iform iNPF lebe igcwaliswa manual Mcanto sichubeke nalo hlelo nebaphathi babe basebenta ngalana executive isebenta vele ilishepisha lidlelandongeni ukuthi nalo ligcina selifike etulu in terms of ukuthi ebuchwephesha Mcanto le digital transformation nje leyendekile nyalo ntongethi into sethi electronic nanyalo nje sibhizi Mcanto la ngaphandle sigweleka information yawo emalunga ethu sesifuna lokuthi abe comfortable ahlalele la khona aclaim ema benefits awo Mcanto online angabi solo etata obamba imalayini ema-office nedlelandongeni so konke lokho dingucuko letendekile ezisisachubeka sisahamba nalo lelo hlelo lelo Mcanto. Kunjalo kwembukeli kanzi sibe nenhlanhla sinaye lapha ke umlangeni kwekuthi sisachoba lona ihlelo leli ke mbukeli sisebente ngaphasi kwabo CEO lababili losho ukuthi mawubuka nje ihistory yonke yedlandongeni ibe nabo CEO labathathu kusukela lapha ke kuye umnyaka wa1974 maqala edlandongeni kepha ke lapha ke the first CEO lapha ke lokwaba nguye ke umnumzane Naftali kepha yena lo wasebenta ke kucala nje kusebenta from 1975 kwabonakala ke lapha ukuthi ke uyalibamba ke naye lidlandongeni ke mbukeli sasingekho ke itolo kepha labe bakhona ke bawuba umsebenzi wakhe lapha ke babe Naftali Matrosa Shabangu ngumbhele ke lona ke may his soul rest in peace wachubeka nalomsebenzi ke mbukeli kwase sekufika yena ke lapha ke lesingasho ukuthi ke ngumpande Nkosi lonkokhela lese kuyindvuna ke lapha ke mbukeli yaka energy and natural resources kwabonakala ukuthi naye ke asesekhona lapha ke kwadlandongeni ke mbukeli uyachubela nalomsebenzi ngamuva nje lapha ke Nkosi asho umpande Nkosi ukuthi uma aqala ke idlandongeni kulithatha ema assets alo bekalapha ke kubo about 300 million uma aqala sisadlandongeni kepha namhla sikhuluma sidlandongeni ke mbukeli say multi-billionaire organization lapho khona sibona seline ma assets lacishe ke asike indlu lapha ku 5 billion emalangeni ke mbukeli lokungumsebenzi ke lo lobonakala ukuthi eveni ke uyancomeka kakhulu ikakhulu kade mabona inhlango setinye letahlwahlukene tfaya ekhazi dona tinzaba tekunciphisa imisebenzi ngoba lama investments lawo lenda kodlandongeni takhiwo naloko lonke ama-shares lefaya khona eSwatini nangaphandle uyawukhanza ukuthi bese khona sicasheke eMaswati wase siyafika ke lana wesithathu ke CEO nguma ke futhi Dembe naye ke mbukeli ufika lapha ke yena ngeminyaka ke wa 2023 nanaye ke impela wathi ke ngasho ukuthi yena vele she hit the ground running ngoba ke bese kuvele gijinywa lapho ke mbukeli ikakhulu kade kulo tinzaba lapha ukuthi sesiyaphakamisa ke lizinga uvame ukusho la ke lapha ke umlangeni usishintsha kucalata wakhanza kusivele kucalata sekuvele kushintshiwe ke lapha ke mbukeli so ngena enzabeni ukuthi yini ema innovations idlandongeni lingawenda kude ukuthi lamalunga lawa ke alodlandongeni eMaswati akhona ukuthi athole usizo ngaphandle
ukuthi-ke afike khona lapha-ke emahhovisi edlandongeni. Dinenge tindzaba lisetha-ke mbukeli sabona-ke nalapha nelibandla ikakhulukazi labo umlangeni laka-compliance thuthuka kakhulu. Kepha-ke ngeke ngikusho-ke lokho ukuthuthuka lokunengi indawo lenta yena umlangeni asichazele nje kafishane ukuthi lokuthuthuka lokubekhona ikakhulukazi bacashi siyabona itolo inkosi ukuthi bacashi itolo wawukhanza vele ukuthi kuta kwabo kwaDlandongeni befuna sibete cathatha emahhovisi babonane nani esibo compliance officers kepha nyalo angisababoni bacashi labakhona sebancane betawu lapha emahhovisi eDlandongeni usathe usibeke ngale jeni inkosi ukuthi sambe kuphi safika kuphi sathi Tekatona tizabate eDlandongeni. Ngibonge Mcanco uteka yona Mcanco kuthuthuka Mcanco in terms of kusebenta kwethu nathi ka compliance Mcanco ngoba phela besade ukuthi manje ke from the beginning umcashi nangabe nje atokuba lilunga leDlandongeni ngoba naye lo mcashi kubhekekile lokuthi abhalise kude ukuthi phela atokhona naye ku allocate leyo nombolo letabe seyisho ukuthi yena sobhalisile eDlandongeni sekumele ukuthi sale acalanya lokubhadalela leto tisebenti takhe kathi ngevele bekathola le form manual aligcwalise abese uyalisayina uyalishiya eDlandongeni for ukuthi manje ke silithole ethi nelform sibese siyalisebenta siyamregister kodwa ke nyalo ngoba sikhulumile nje Mcanco ikhona iportal nyalo bacasha kusabhekeke ukuthi bethe eDlandongeni so uthi nje na unato leto tisebenti takho wena uvele ungene Mcanco ku portal yethu mafu.enpf.co.za ukhona kungena lapha kuyakuthatha ke kukufaka ku-welcome page bese kuyakutshela kuyakuguide ukuthi uyaregister as a new employer uklikha lelo button leyo ke Mcanco ukhona ukuthi uregister nawe ufake lemniningwane lobo solo uyiletha manual lakithi but nyalo so uyifida kuphi lapha ku portal uyakhona ukuthi usendele your request yakho for registration bese ke siyakhona nathi kuyemukela ngalana siyabuketa vele ekuthenini vele wena u-eligible ini uyayimitha le criteria lokubhekeke ukuthi bacashi bayimithe kuze ukuthi nabo babe ngema-registered employers Mcanco. Nabe kusho kona ukuthi vele uyachaza nawe lapha ngalokho sobala ukuthi sowucashile liswadi eligible ukuthi phela nalo lingabhaliswa libhadalele eDlandongeni. Sengilapho-ke siyi-approve khona le request yakho ukuthi nawe sotawuba ngumcashi lo registered. So uyacala-ke lapho soyakhona-ke ukuthi manje na so-registered so allocate leyo nombolo. Seyacubeka-ke seyaloloma-ke leyo ncola Mcanco siyakhona ukuthi usitwe abantu base-service center ngoba kwanyalo sesihlukanisile lo msebenzi awusathi nje nyalo na uregister uvele uconze ka-compliance Mcanco ucala e-service center kahle bakhona ukuthi bakuthathe bakutshele tidzingo lokubhekeke ukuthi kwende ama-obligations akho wena mcashi bakufunzise ukuthi lelo form lokumele ukuthi uligcwalise lolu hla lwetisebenti takho lesithi pheceledi i-NPF 200 lese-electronic nyalo bakutshele lokuthi manje uyigcwalisa kanjani nekwenta ima-payments ngoba phela Mcanco kadzeni utawubhadala nga-cash lana nyalo cash akasemukelwa eDlandongeni so ubhadala through bo-EFT Mcanco noma-ke wente labo bo-Momo Pay ukhona ukubhadala through bo-mobile money so kukanjalo nje Mcanco le journey yethu ihambe yaze yafika lapho nyalo uyakhona kwenta onke lama-services uyakhona ku-access onke lama-services uhledi nje ungumcashi e-office lakho so long as u-connected uyakhona ku-accessa onke ema-services eDlandongeni. Nalo-ke mbukeli-ke lambulo eDlandongeni-ke lapho ekutheni-ke lethe sito libe lula kuwo-ke emaswati kuwo-ke emalunga eDlandongeni kuwo bacashi onke ama-stakeholders-ke mbukeli kufaka kubona abacashi kufaka kubona emalunga lokufaka kubona nema-tenants ngoba siphinde sibe nema-tenants khona lapha-ke khona-ke kaDlandongeni-ke mbukeli kanti-ke sathi tika-ke letho-ke mbukeli sivumele ukuthi sesigunya imase kancane sekhefini sibe silicedzele hlelo emva kwelikhefu.
Ngiphiza ngokumkelela imbukeli kulohlelo edlandongeni kanzi solo nguye ke lapha ke uMntwangu Dumane ngihlise yena lapha ke ngumlangeni impendulo wakwaDlamini kanzi ke uma ngabe bosenza ke kusivulela ke imbukeli lapha ke sidekeke indzaba lengathi ibe indzaba lengasiyo lemnanjana ke imbukeli kepha iphindze futhi ibe mnanjana ngoba yawuphindze futhi ivela abanye ke imbukeli so mhlambe bosofile kubona buso bangodumane lapha sawuphindze futhi ubone lomnye buso ke lapha ke imbukeli indzaba lesitekile ke imbukeli ukuthi namhla ke njengoba silapha ehlelweni ikakhulukazi kimi nginguye kuMntwangu Dumane uMntwangu lomasha ke imbukeli ukuthi awu indzaba ke ithi namhla ke siyabonga kakhulu ukuthi sihambisane nawe le ndlela lena ke imbukeli ngoba namhla basho njalo bathi kumnanzi kuhlangana kepha kubhlunge kwehlukana ke imbukeli sekufile isigaba lapho khona sehlwana khona kulolu hlelo leli ke imbukeli kepha ke siyawu besebenza khona ke khona nelive khona eSwatini ke imbukeli inhlangothi kepha lapha awumbukeli kukanjalo siyawuphinze futhi sethembe ukuthi bomlangeni lapha bayobamba lencola ke iqhubeke ke indzaba ke tato indzaba ke tidlandongeni lapha ke imbukeli kanti nje besiteka tona tindzaba ke imbukeli sichamba ke emuva sibuka ukuthi ngabe vele uma sibuka emuva idlandongeni ke lisuke phi ikakhulukazi uma sibuka nendzaba icala program lena ngiyakhuluma nje kahle ke Nkosi ukuthi sacale bo masicala thini sasakulabanye kwawo mo 2018 uma sicala ke lapho ke imbukeli usho sesekhambe more than 6 years solo si phusha ke lencola lena sekunenge ema developments lendekile njengoba ke ashito lapha ke umlangeni ukuthi masika itindzaba leti bekunenge lokwendakalako sibuya nasetindzabeni nanyana lo letinkulukati ke lapho khona sibone imbuye marathon ke imbukeli yayinkulu kakhulu lomnyaka lona yadlula lapha over 6000 bane bakhona lapha ke kuyo imbuye marathon siba nasendzabeni lenkulukati yaloke idlandongeni inkosi lapho khona sibone CEO ke asukumisa umsebenzi lomkhulu lesingasho ukuthi ke i-customer service week lebanjalo ke ngayo ke inyanga ke ya October kanzi ke sibone ke netisebenzi edlandongeni lapha lokufaka ikhathi yena umlangeni simbonile ke akhona lapho khona bebakhusateka khona kepha ka sengivekwe Nkosi ukuthi i-customer service week yalonyaka ingabe ihlwe ngani iminyaka ngoba ngibonile kusawo nembala benibahle kakhulu lapha Nkosi asanikhulumisa yena Ndaba Ezitha CEO. Ngibonge Mtando teka yona sisuka kuwe umsebenzi lomkhulu we-customer service week lesicabanga ukuthi ube impumelelo Mtando nathi ke sidlela ndongeni vele sihlale siphatheka njengalamanye ama-organizations siparticipate wona lo msebenzi we-customer service week njengoba besisho nje lonyaka ukuthi above and beyond lokusho ukuthi nali nendlela ndongeni ngisho nje umeshenqa machine edlela ndongeni Mtando ngithi nangibuketa nje into lebedendeka edlela ndongeni le transformation edlela ndongeni from la ichamka khona thunyalo Mtando uyabona nyalo lendlela sesiseva ngayo ema stakeholders ethu lokufaka ekhathi ebona abaqashi wona maintenance kanti nawo emalunga ethu edlela ndongeni sekushintshile Mtando vele we are going beyond Mtando nyalo sibaniketa nje service kuma fingertips abo awusadzingi ngisho ne movement Mtando so long as nje uconnected uyakhona kusitakala edlela ndongeni umsebenzi uhambe kahle kakhulu lo bese business awuhlanganisa phela nekuthi sihalalisele yena Madam CEO wethu ngoba phela ucishe wacondzana nelisuku lakhe lekudalwa Mtando kube mnanzi kwabanje sathi khuluma tindzaba tekuseva ngcono ema customers ethu sathi sisathi khuluma leto tindzaba saphinze futhi samhalalisela naye samhlabelela i-happy birthday Mtando kwaba mnanzi kwabanje lapho sihlangene khona. Abe sozayithanza likhekhe ke lapha ke umlangeni ukhuluma yona i-birthday kunjalo umbukeli CEO beka hlanganisa ke lapha kumnyaka kwacondzana amalanga ke kwaba kuhle kakhulu ke kuloti indzaba ke dayo i-customer service week kanti njengoba asho ke siculo salomnyaka lona ke umbukeli besonjalo sithi above and beyond lokusho ukuthi awenda ngalongetulu kwaloku lokutayelekile idlandongeni ke vele ke umbukeli lahlelela njalo lo lenda ngalongetulu kwalokutayelekile ngikhumbula nje kahle CEO lapha ke asho Nkosi ukuthi sinjalo kulokungedulu kwalokutayelekile kufuna silendzaba la icale ngawe icalele ngasi lapha ekhathi sisebenzi edlandongeni ukuthi usasita lomunye usakhuluma nalomunye nisasebenzisana
lokwenda kwakho khona la emsebentini akube ngiloku lokhu above and beyond singakaweleli ngale ngaphandle ngoba lokwenda la ngekhaya kutawu reflector lokhu lekufuna sikwendeke ngaphandle ngeke kusite ukuthi singayenda above and beyond le ngaphandle kube la ngekhathi uyasidoja la njengekhathi kude lokwendakala wesibona kuna above and beyond ngicela ukuthi ungigudlule lapho enkosi singachubeki lenye inzaba kunjalo mcango uteka yona angisinanda thina la ngekhathi singema internal customers sokubhekeke ukuthi nathi vele siserviceane ngendlela lengcono ngoba la departments ethu phela mcango noma lawo ma sections ethu ayasebenzisana sokude isection lesebenza in isolation kulelenye mcango kumele ukuthi collaborate njengoba naku njengelo sileli kanye nawe uchamba kulelinye litiko nami ngichamba kulelinye litiko kanjalo so kubhekekile lokuthi sisebenzisane siserviceane kahle siniketane iservice le kahle ukuze ukuthi le output yethu itawu reflecta kahle la ngaphandle lendlela sitawusita ngayo ama stakeholders ethu lokungamalunga ethu nabo baqashi bethu kanye nawe maintenance ethu mcango ihambile ke lenzaba ke mbukeli nakhatha lokhu mhlambe inke isikhanze kenyalo ngoba sishide ukuthi bonke udumane ke langa lekugcina kanti ke njengoba sikhuluma ngawo ama stakeholders ke mbukeli kwathi ngemisebenzi leminingi kakhulu kati kulomnyaka lona khona lapha kaDlandongeni siyathi ukuthi siba khona ke iannual stakeholders forum ivame kuba lapha ke ngaMay ke mbukeli lapho khona kuhlangana wona ama stakeholders alodlandongeni lokufaka ikhathi baqashi lokufaka ikhathi disebendi naye ekhathi lombala ke uhulumende ngoba lokwakhona kwaledlandongeni mbukeli lapha kule board yalo nje kunaloko lesikutana ukuthi i-tripartite lusho ukuthi ngilo lokuthathu ke mbukeli lokufaka inhlango sengitibalile lo yaye ukuthi njalo ke ngeminyaka ke kuhlanganwe lapha ke kukhulunyiswe kutekwe nathi izaba ke dalo lidlandongeni ekutheni sachubela phambili ngoba as an organization kumcwalo ukuthi sivete inhlangothi tonke lama stakeholders ukuthi bona ingabe umcondo wabo masohlangene sesikhuluma ngalivilinye sibheke kusedlandongeni leligcile lifike kuphi ke mbukeli inkulu ke inzaba ke leyitekiwe ke naseminyakeni lephelile ke inkosi lapho khona bekutekwa yona inzaba yayo iconversion yalo ke lidlandongeni ekutheni phela aliselele igucuka lidlandongeni liba ngiyo esikhwama ke sempenishelo kuvala ke ukuthi ngenteka ukhanze ukuthi silo yachiba lenzaba leyo sibonile nje emavini aphelile lapho khona i-executive yayo lidlandongeni lapha ke ihlangene nayo lapha ke i-portfolio committee yaka labor and social security lapho khona ke mbukeli bikawubuka yona lena inzaba lena yale conversion ukuthi ingabe inzaba ke lesambe kanganani ke mbukeli sethemba ukuthi yena nathi njengoba ke sesihamba nje siyawuthi ke kungakavakali sigaba lesinganani sive ukuthi mhlambe uma ngabe afisile umdali inzaba ke ye-conversion iyawuphasa ke edlandongeni ligucuke ke libe ngiso ke sikhwama sempenisheli mhlambe nginete yena ke umlangeni ke asiphe emagama mhlambe langedeke lapho ikakhwati kubuka ngosi ukuthi kule conversion lena yalo dlandongeni sibonile nyalo kunkosi ukuthi kunemalunga noma emaswati la excluded lapha ke esikhwameni esedlandongeni sibalele nje inkosi lawo elwatiko lamaswati la excluded nekuthi mhlambe kuba limata kanganani njalo umthetho nyalo vele wathi mawakhiwa ngeminyaka 1974 angathi sikwendekani inkosi kepha ke ngebhadi waba exclude laba la maswati baba bethe dlandongeni Bonge mcango uteka indzaba lenkulu lebesolo vele senjetwa na previous CEO nje mcango uhambe vele solo kuyindzaba lebeka solo ukuthi la kuhlangenwe khona ama stakeholders mcango uyayikhuthata indzaba ye conversion leta usite emaswati lamanengi mcango coming to a question yalaba excluded mcango ngoba phela lidlela ndongeni lisite nalakhiwa mcango labuketa ukuthi manje ke ngabe abantu laba eligible baqashi laba eligible to register for lidlela ndongeni baqashi laba kanjani mcango ndawubekisa nje ema domestic workers mcango lokusho ukuthi abantu labasebenta emakhaya nalabo nje labasisitako mcango umqashi akakaphoceleleki ngalomthetho lona lo usebenza konyalo ekuthenini angakubambela wena umsisebenzi sakhe akubhadalele edlela ndongeni kodwa ke with le conversion mcango kuyethembisa ukuthi nalaba lesithi pheceledi informal sector mcango nabo batawuba included lana lokusho ukuthi manje ke litawukwakha live litawuthuthuka live liye embili akhona ke nema religious organization mcango nawo akusiko ukuthi bekaphocelelekile but lo mthetho othi lisebenzisa konyalo uthi manje ke bayabhala babhalele CEO bacele ekuthenini nabo bangaba ngeke baqhashi
laba contributela tisebenti tabo labo laba from religious organization mcangco sithemba ukuthi tonke leto tinto leto tonke leto tinhlangothi titawubukatakala mcangco kuse ukuthi bakhona emaswati akhona kusitakala ngoba indlela Ndongeni imicangco leyasita emaswatini uyabona ukuthi nase kuyawuphela emandla ungasati ukuthi sotawubheka kuphi abantu bakhalela khona indlela Ndongeni likhona ukuthi libasite emcangco lingasiti bona kuphela lisita na hulumende ngoba phela le dependency ratio ibese iyehla mcangco ngoba lo mthwalo lomkhulu lebhedini bese seyiba uhulumende ekuthenini uhulumende nguye lesokubhekeke ukuthi anakekele labo bantu lesekuphela emandla noma labo bantu asebabadzala but with indlela Ndongeni nangabe umuntu nje sotawuhola aze ayawushona mcangco utawukhanza ukuthi nale bedini iyasuka kancane la kuhulumende bayakhona emaswati ukuthi acubeka aphila Mbukele-ke besingasala sesititeke kepha siyathemba-ke sititeke kahle tindzaba leti sawubambisa futhi emaswati lawo lokhanza ukuthi a-excluded njengoba asho lapha-ke umlangeni satiteka tindzaba lapha sayihambisa kakhulukazi tindzaba yayo i-conversion futhi njengoba-ke baphathi bebavele basithumile ukuthi sinye lo msebenzi lona ekutheni-ke emaswati-ke ati ukuthi kunebhili lekhona-ke le khulunyiswa kwembukeli lefuna kusita emaswati ekutheni wonke umuntu oliswati uma ngabe nje wasebenta bani ke ne social security bani nempensheli ke mbukeli ke indzaba ke lesivalisa ngayo lapha ke ihlelo lesethemba ukuthi emaswati ke lawo lathandazayo ke sekashaya sigugu ke mbukeli kuthandazwe labakhuluma ngetilwimi ke batiteke tilwimi lapha zilako kuvele kuphe amapalish mabe kuyazilwa kude kuthi ke lenzaba lena seyiteke ke iminyaka lengaka ke mbukeli ukhanze ukuthi awu nembala ke seyihamba ihambe ke ilunge ke khona ke ekhaya ke eSwatini mbukeli ke nanami ke ngisawuthandaza lena uthandaza khona ke mbukeli solo nanami nginelithemba ukuthi awu nembala ke siyawuthi ke uma sivuka kuphelekele kunomthandazo avele kasikhanyisele uNkulunkulu kuthiwe ibhili ke le converter Ndongeni ekutheni libe ke sikhoma sempensheli seyivele iphasile Nkosi asivayelise kumbule ehlelweni Mbonge mcangco kubuyela nje emva kancane silibambile ehlelo lana safika etikhatsini letimatima te-COVID labe ukuthi ashela nemikhathi mcangco singachawulani nekuchawulana kodwa ke namhla mcangco ngiyachawula namuhla mcangco ngoba sesiphumile ku-era ye-COVID ngabe ngikuchawula ngibe ngisho njalo ngithi hayi indlela nhle mcangco kube kuhle kusebenzisana nawe ethembe ukuthi utawuchubeka futhi usebende noma ke bayaye bathi abantu ke phone call away lokusho ukuthi mcangco noma ngabe sekukhona lesikufunako ukubuta kuwe phela ngoba phela besolo siyayihamba leyo ndlela sitawuvele siliphakamise lelo cingo sikushayele sibude la ngadzinga ukuthi sibute khona usikhone ukuthi silekelelane sichubeke nekusebenta umsebenzi wendlela Ndongeni ngingiphendula ngokaDlamini nami senkufisela kubukela lokuhle enhlelweni lilandzelako ngiyakuvalelisa nami ngibukele ekhaya kodwa ke ngoba umcangco bekasolo adisho lana angipostela ukuthi ungumtukulu wangodumane nami namhla ngidamtshela ukuthi ngingumtukulu wabani ngoba nami ke soyahamba ndalithola lelithuba lokumtshela ukuthi nami ngumtukulu washiya bedla ufahla lwezinduku ucale ngayitolo yonqamuka ngakusazi yena umsa wasikhwama ushekele mfundisi ngawuphuma kanjalo ehlelweni awumbukeli sibonga kakhulu ukuthi ke ube naso ke esihlelweni sibonga kakhulu ke nakuwo baphasi bestage kuye lapha ke umnumzane wachawe mamba sibonga kakhulu nabo Julisa lapha beyasibambike kakhulu lebe benda le program ukuthi ke ibe impomelo kangaka semba sibatachubeka bareze standard basi above and beyond sachubeka nalabanye lapha edako nabo bonke ngembukeli abasibambisile ekuthena nathi siwende umsebenzi beyimpumelelo ngoba ngaphandle kwabo bomlangeni lapha nabo bonke labasibambisile ama stakeholders benge lo msebenzi beyimpumelo ke mbukeli nami ke ngisho njalo umuntu ngudumane umntwana lo mahasha lona ke mbukeli ngese #usale kahle bekela ikusasa lakho bye bye